Gututhuka kwa murimu wa Ebola bururi-ini wa Uganda na kuraga mundu umwe na ikuũ ingĩ 6 ni irathuthurio kana ciumanĩte na murimu uyu. Ministry ya ugima wa mwiri ni yuritie muingi kuhura riboti o yothe ĩgiĩ mundu uri na dariri cia murimu uyu. Hau kabere bururi wa Uganda wanakorwo na mututhuko wa Ebola utheremetio kuma bururi-ini wa DRC Congo ni andu angi gukorwo magituikania mabururi-ini maya meri. Na niguo kugitira murimu uyu gukinya guku bururi-ini, Akenya na maabitha ugima wa mwiri ni moritio guikara mari maitho makiria mihakaini na kuhura riboti o yothe ĩgiĩ mundu ngionekana tena dariri cia murimu uyu. Murimu wa Ebola umanaga kuri nyamu cia githaka na gutamba kuri andu, na dariri ciaguo ni urugari ukirite githimi, gutahika, kuharwo, guturwo ni nda, guturwo ni mutwe, gwithua, maitho matune na kura gwa thakame huhĩri-inĩ ciothe cia mwĩrĩ. Muingi ni uritio mundu ungikorwo akuruhanite na mundu uracerete bururi-ini wa Uganda kana DRC Congo na ni aronania dariri ta ici kumenyithia thibitari iria iri hakuhi cifu ona kana kuhura namba ici cia thimu: 0729 47 14 14 ona kana 0732 35 35 35. Hari kugitira muingi na matereba marori ma thabari ndaya muhakaini wa Kenya na Uganda wa Malaba, ona andu aria marakira muhakaini uyu kuingira guku bururi-ini, thirikari ni yambikite kumathurima na njira ya kumathima murimu uyu ona gutuika kuri na andu marehithania. Akiaria na njira ya thimu, murugamiriri munene wa mihango ya urigitani Dagitari Patrick Amoth augite ministry ya ugima wa mwiri ni haririirie iguru rigie ndeto ino hamwe na gutigirira Akenya ni mamenyithio ciĩgiĩ murimu uyu. The other thing that we are doing is to sensitize the community, especially those who don't use the formal crossing border points, of the existence of this highly infectious viral disease with a very high case fatality. We have also activated our rapid response teams for case identification and line listing and reporting. We are doing community sensitization. We are also sensitizing the healthcare workers, especially in the context of infection prevention control. Aikaria kaunti ya Busia muhakaini wa Kenya na Uganda ni mahoete thirikari gutwara njanjo ya kugiririria murimu uyu toria gukoretwo na njanjo ya COVID-19. Wakati moja ilinishika, niliweza kuhara na watoto karibu nikufe, lakini madaktari waling'ang'ana mpaka wakaweza kuokoa maisha yangu. Ugonjwa Ebola si ugonjwa mchezo. Tuko katika mpaka wa Kenya na Uganda, pia tunaomba usaidizi. Tusaidiwe na serikali, kama chanjo inaweza patikana tuchajiwe ili tusipate hiyo ugonjwa. Wananchi wanaposhuka, wengine wanapita panya routes, na wakipita panya routes hakuna vile wanaweza kupimwa. Hii chanjo na wasitufungie mpaka vile kufunga wakati wa corona. Tunabeba watu wa kutoka Uganda, hatuwezi elewa nini kitaendelea, hatuwezi jua. So tunaomba tu madaktari yetu wakuwe ngangari hapa. Gerifotera Kameme TV ni Jetagwo Wagoi wa Muiruri.